ti ako se ispovedaš pravoslavnu veru, a pominješ na liturgiji episkopa koji je otvoreni jeretik, ako služiš na antimisu koju on osvetio, ako na svakoj liturgiji govoriš ljubimo jedni drugi da bismo jednodušno ispovedali, to jest i sa episkopom, znači ti ispovedaš onu veru koju ti episkop ispoveda. Znači mi zaboravljamo da sveštenik sam za sebe, on nije izvor blagodati. Sveštenik je sprovodnik blagodati. Blagodat naravno dolazi od Boga, ali i kroz episkop. Sveštenik javno pominje episkopa da bi se vidio koga on, kakvu on veru ispoveda. Razumete, katolici pominju papu. Ima unijate, razumete, koji su u svemu pravoslavni, ali pominju papu na liturgijama. Znači oni su samim tim pominjanjem su katolici, bez obzira što su po svoj spoljašnjosti i čak i veroispovedanju pravoslavni.